ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатии иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ манзури шумост. ин барномаест ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои мустақили телевизионии кишвар таҳия мешавад ва маводҳои онҳо дар барнома ҷой дода хоҳанд шуд. имрӯз мо ҳамроҳи шумо бобати хушунат суҳбат мекунем ва роҳҳои пешгирӣ аз хушунатро баррасӣ хоҳем кард. хушунат чист? чаро одамон ба ҳамдигар хушунат доранд? хушунат нисбати зан чӣ гуна аст? имрӯз мо ба ин мавзӯъ ҳамроҳи коршиносони барнома назарияе хоҳем андохт ва аз мушкилоти муаммои ин масъала огоҳ хоҳем шуд. хушунат чист? чаро зӯроварӣ нисбати зан бештар аст? хушунати оилавиро ки эҷод мекунад? барои пешгирии зӯроварӣ дар оила кадом корро бояд иҷро кард? ин мушкилоти ҷомеаро коршиносони барнома, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом Мукаррам Акбарова ва корманди ташкилоти ҷамъиятии маркази иҷтимоии ҳуқуқи Сарчашма ва роҳбари лоиҳаи ҷамъияти бехатар барои занон Муаззама Болтаева таҳлил мекунанд. коршиноси аввали барнома Мукаррам Акбар ва мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом. маълума хушомадед мегӯям. ва маълум аст ки ҳамин замони истиқлолият барои Тоҷикистон воқеан як марҳилаи рушд ҳам гардид ва дар баробари ҳамин яке аз барномаҳои асосии давлатӣ ин пеш аз ҳама баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа. ва мо воқеан дар замони истиқлолият хуб мушоҳида кардем ки давлат бо барномаҳои худаш барои баландбардоштани мақоми зан тадбирҳои заруриро андешид. аммо дар баробари ин низ хушунат нисбати занон кам нест. ба фикри шумо чаро? афсус ки имрӯз дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дар шаҳри Конибодом низ хушунат дар оила дида мешавад ва ман фикр мекунам ки ҳамин хушунат ва зӯроварӣ нисбати занон дар оила ин надонистани ҳуқуқи яъне навхонадор шуда мебошад ва имрӯз ҷавонони мо чӣ хел ки ҳуқуқи худашонро дуруст намедонанд ва тибқи дастуру супоришҳои раиси вилояти суғд, тибқи дастуру супоришҳои сардори раёсати шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ҳоҷазода хуршеда нақшачорабиниҳо таҳия ва тасдиқ гардиданд ва тибқи ҳамин нақшачорабиниҳо инчунин дар шаҳру ноҳияҳо нақшачорабиниҳо таҳия ва тасдиқ карда шуда тибқи ҳамин нақшачорабиниҳо мо амал намуда истодем ва дар тамоми шаҳрамон барои пешгирии ҳамин хушунати хонаводагӣ дар оила якчанд вохӯриҳо гузаронида мешавад. инчунин дар байни аҳолӣ мулоқотҳо тез гузаронида мешавад. албатта ин бо намояндагон аз собиқадорони меҳнат, аз намояндагон аз оилаҳои беҳтарин мо ба мисол оварда метавонем ва бо ёрии ҳамин одамони бароманд мо фаъолони ҷомеа бисёртар вохӯрӣ гузаронида истодаем. ташаккур. маълум як нуктаро аз шумо пурсида ҳастам. ман ҳамин идомаи мантиқии сухани худатон. бо мардум вохӯрӣ мегузаронед. мардум то кадом андоза махсусан занҳо проблемае ки дар оилаи худашон ҳаст дар он ҷо баррасӣ мекунанд ва то кадом андоза мушкилоти худашонро дида метавонанд? ба фикри ман ба мо қариб ки ҳар рӯз муроҷиатҳо тез шуда меистанд ва дар ҳамин муроҷиатҳо мо ба онҳо хатогии онҳоро мефаҳмонем, бисёртар корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем ва дар шаҳри Конибодом маркази пайроҳаи хушбахтӣ амал мекунад ки ин албатта бо фаъолзанон ва собиқадарон инчунин имомхатибон ба роҳ монда шудааст ки аз тарафи ҳамин намояндаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад ва одамон албатта хатогии худашонро қабул мекунанд. дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом адвокатҳои ройгон амал мекунанд ки албатта ҳамин адвокатҳои ройгон ва намояндагони дин ба онҳо маслиҳатҳои муфид медиҳанд. ташаккур. барои пешгирӣ аз хушунат ё зӯроварӣ дар оила аз он шӯъбае ки шумо ба он роҳбарӣ доред иҷрои кадом корро дар дараҷаи аввал мешуморед? ман бештар аввал вохӯрӣ бо оилаҳои осебпазир, яъне вохӯрии индивидуалӣ бо ҳар як ҳамин оилаҳо. мо шӯъбаи корбозанон фақат бо занон корбарӣ намекунем. мо албатта бо оила ва дар ҳамон оила инчунин мардон ҳастанд бо ҳаминҳо корбариро бурда истодаем ва бисёртар дар хонаҳои онҳо яъне гардиши хона ба хона ташкил мекунем. албатта бо онҳо бисёртар суҳбатҳо яъне маслиҳатҳои муфид дода
با آنها بسیارتر کارهای فهماندهی میگذارانیم. تشکر. یک نکته، مثلا وقتی که به شما بسیار مراجعت میکنم و من به نهادهایی که من با حقوق حمایت حقوق زنها کاربری میکنم بسیار مراجعت شد، میگن که خشونت در جامعه زیاد شده ایستاده است. من گمان میکنم که شاید اون مراجعت سببی گویم دانستنی حقوق آن زنها باشد. یعنی گاه‌ها مثلا زنها میدونند که مثلا حقوقشان پایمال شده است اما مراجعت نمیکنند، مثلا زیر خشونت خانوادگی یا زوراوری عائلوی قرار دارند اما مراجعت نمیکنند. و آنهایی که مثلا مراجعت کردند حتما چون که اینجا شما اشاره کردید در دایره انمون چهاربینی ها انمون محفلایی که شما دارید اونها حتما با واسطه فعالان جامعه با آنها کمک‌های خودتان میرسونید، یعنی مصلحت مشورت، یعنی برای نگهداشت عائله. به فکر شما مثلا در همین گونه حالت‌ها شما چی نظر دارید که سبب زیاد بودن مراجعت این پیش از شناختن حقوق زنها است؟ مراجعت هایی که ما تحلیل میکنیم اساساً این خانه‌نشینی یعنی خانه‌نشینی زن یا اینکه به یگان کسب و کاری یگان به کار و کسب یعنی کسب و هنرها مشغول نبودن زن، اینچنین از جهت اقتصادی پابند شوهر بودن میباشد که امروز زنهای ما حقوقشان را نمیدانند. برای این ما در مؤسسه‌های تعلیمی همین درس معرفتی آیله‌داری را تشکیل نموده، در همین درس معرفتی آیله‌داری بیشتر به دختران معرفت آیله‌داری را میفهمونیم. با عامل‌های خشونت چگونه کاربری نماییم؟ یعنی سبب‌های خشونت یا مثلا نفرایی که همین خشونت مثلا به میان میارند آنها را جزا دهیم یا تنها برای کارهای فهماندهی آنها را تربیت کردن ممکن است؟ البته جزا نه، در اینجا ما باید که کارهای فهماندهی را بیشتر بریم و در نسبت همین خانواده یعنی عائله‌ای که در آن عائله خشونت دیده میشود ما در همین عائله واخوری را زیادتر میکنیم. و نقشه‌های شعبه کاربازان شهری کانیبادام در این سمت در آینده بیشتر به کدام پهلوی پیشگیری خشونت کاربری میشود؟ البته منتظم کاربری با اهل جامعه، واخوری ها در مؤسسه ها، در لیسه و کالج ها، چخیل که ما در شهر کالج های آموزگاری طبی و تکنولوژی داریم، لیسه های دوزندگی و کسب صنعتی داریم. البته ما بیشتر با آنها واخوری را زیاد میکنیم و در بین اهالی منتظم کارهای فهماندهی را باز هم زیادتر میکنیم. تشکر برای اشتراک و پاسخ به سوالهای برنامه. راستی من به بیننده ها گفتنی هستم که معلم مکرم اکبر و مدیر شعبه کاربازان و اولی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کانیبادام مهمان برنامه ما بودند به صفت کارشناس امروز حضور داشتند و وقتی ما معلم را دعوت کردیم از خود شهر کانیبادام برآمده به برنامه آمده اشتراک کردن. این پیش از همه موقع بلندی شهروندی آن کس را ifade میکند. برای اشتراکتان به شما تشکر میکنم. بار دیگر خوش آمدید. برنامه را ادامه میدهیم. موضوع خشونت نسبت زنان اکتوالی است. عامل‌هایش گوناگون میباشد. اکنون ضرور است که با دستاندرکاران این خشونت مبارزه داشته باشیم. مردم مخصوصا زنان الکی در شناخت حقوق‌های خودشان کوشش دارند، اما تدبیرهای مبارزه با خشونت باید بازنگری کرده شود. همکاری ما از تلویزیون اسم1 فرزانه شمسیه در این باره یک گزارش تهیه کرده است. همراه تماشا میکنیم. Фарангиз Маҳкамова, лейтенанти милитсия, нозир оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оилаи шӯъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд аст. Новобаста аз сину сол беш аз 5 моҳ аст ки дар ин вазифа кору фаъолият дорад. Ба заноне ки дучори хушунат ва зӯроварӣ дар оила шуданд, кӯмак ва ҳам ёрии ҳуқуқӣ расонида барои ба муросо андохтани ин гуна оилаҳо корбарӣ мекунад. Фарангиз Маҳкамова мегӯяд ки муроҷиати занони дучори хушунат ба шӯъба зиёд шудааст. Аксарияти муроҷиат кунандагон аз ҷониби шавҳаронашон латукоф шуда шаъну шараф ва эътиборашон дар оила паст карда шудааст. Айни замон дар шаҳри Хуҷанд 93 оилаи ноустувор ба қайд гирифта шудааст. Нозир оид ба пешгирии зӯроварӣ бо аъзоёни ин оилаҳо робитаи зичи дошта корбарӣ карда истодааст. 93 оилае ки дар қайди шӯъбачаи тартиботи ҷамъиятӣ ҳамчун оилаи ноустувор ба қайд гирифта шуданд, ҳама рӯза мо бо онҳо корбарӣ мекунем, аз шарту шароити зиндагии онҳо бохабар мегардем ва гузориш пешниҳод мекунем ба номи сардор ки мо рафтем дидем хай ягон шикоят ворид шавад, ягон шикоят ворид шуд, масъалаи онҳоро ҳал мекунем, шикоят ворид нашавад, не шикоят ворид нашуд.
фарангиз дарди занҳои хушунатдидаро ки маҷбур шуданд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ муроҷиат кунанд хуб дарк мекунад. баъди арзу шикоят агар онҳо мавриди латукӯб қарор гирифта бошанд ба ташхис равона мешаванд ва ҷароҳати бардоштаи зан дақиқ карда мешавад. дар ҳолати ҷой доштани ҷароҳат бо протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ моддаи 93-1 ё 93-2 ба суд ирсол карда шуда нисбати шахси айбдоршаванда парванда боз карда мешавад. агар зани дучори зӯроварӣ шуда ҷои рафтан надошта бошад, онҳоро муваққатан дар паноҳгоҳи маркази занон Гулрухсор ҷойгир мекунанд. хай муроҷиат мекунанд. бисёри занҳо масалан кӯдаки майда дорам. ман шахсан худам кӯдаки майда дорам. ман дарди онҳоро мефаҳмам, дарди онҳоро ҳис мекунам. то ҳол масалан ман вақти корӣ мушкилоти онҳоро ҳал мекунам. хона мерам, масалан вақти хӯрокпазӣ бошад, вақти ягон кори хона бошад, ман фикр мекунам ки ман бояд чӣ кор кунам, чӣ хел ёрдам кунам. то ҳадди имкон ман ба онҳо ёрдам мекунам, яъне кӯмаки ҳуқуқи худро мерасонам. бино ба иттилои нозир оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оилаи шӯъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Фарангиз Махкамова давоми 11 моҳи соли ҷорӣ 131 арзу шикоятҳо қабул ва мавриди санҷиш қарор дода шудааст ки 116 адади аризаҳои ворид шуда аз тарафи занҳо ва 15 адади дигар аз ҷониби мардҳо мебошад. ин рақамҳои оморӣ нишон медиҳад ки ба зӯроварӣ ва хушунат дар оила бештар занон дучор мешаванд ки ин ҳолат ташвишовар است. از آنها 8 موادها با پرونده جنایتی آغاز کرده شدند. 44 موادی آنها همچون حقوق ویرانکنی ماموری حساب گردیده با پروتکل‌های حقوق ویرانکنی ماموری به سود ارسال کرده شدند. با مقداری صحبت‌های تربیوی داشته به 123 عدد رسید و امرنامه‌های محافظتی داده شدند. به 94 نفر آنها امرنامه‌های محافظتی داده شدند. در جمهوری تاجیکستان 19 مارت سال 2013 قانون در باره پیشگیری زوراوری در عائله قبول شده است. بنا به معلومات حقوقشناس اختیار شادیف، تحلیل ها نشان میدهد که سالهای آخر تعداد مراجعات زنان دچار خشونت به حقوقشناسان کاهش یافته است. سبب این آگاه شدن زنان از حقوقهایشان است، زیرا امروز جامعه از حقوق و آزادی‌های خود باخبر و برخوردار شدند و تا جایی در مورد صادر شدن زوراوری و دیگر کردارهای نامطلوب خود را محافظت کرده می‌توانند. اما نوبسته از این مشکلات باقی میماند. اکثریت زنها هرچند نسبتشان زوراوری شود هم پنهان میکنند و به مقامات‌های دخلدار مراجعت نمیکنند. این عملی آنها به خاطر نگهداری عائله‌شان است. البته خود این زوراوری یک کردار نامطلوب است که آن شخصی که خود را حرمت نمیکند، قانون را نمیداند، قانون را حرمت اعتراف رعایت نمیکند، به این کردار نامطلوب دست میزند. آن شخصی که قانون نمیداند، عمل میکنه، حرمت میکنه، که خودش حرمت میکنه، نسبت دیگران این کردار نامطلوب سزا نمیبیند. و رعایت کردن حقوق آزادی انسان نیست، این احترام رعایت حقوق آزادی دیگران است. ماست همین حقوق آزادی ها را کنسل می‌توانند، یعنی تجسم گردیده است. دوام 9 ماه سال جاری در مقیاس ولایتی سوخت صادر شوی 68 جنایت‌های وزنین، از جمله 10 آدمکشی، 7 حالت رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی، 18 ضرری میانه، 6 حالت ضرری سبک و 21 عدد رسانیدن عذاب و عقوبت نسبت زنان در زمینه مناقشه‌های عائلوی به قید گرفته شده است. حالا در قید ریاسی وزارت کارهای داخلی در ولایتی سوخت 686 عائله نااستوار قرار دارد که ناظران منطقوی میلیسیا همروزه با آنها چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیکی و پیشگیری را گذرانیده ایستادند. بنا به گفته مسئولین هرچند عایدی پیشگیری چنین حالت‌ها کارهای فهماندهی به ساکنان به راه مانده شود هم تا حال تعداد زوراوری نسبت زنان و خشونت در عائله زیاد به نظر می‌رسد. در همین حال روانشناس رعنا حاجی‌بایوه میگوید که این عمل‌ها به فضای عائله و تربیت کودکان تأثیر جدی می‌رساند، زیرا زوراوری و خشونت نسبت زنان به حالت روانی شخص بخصوص زنی به این حالت دچار گردیده بی تأثیر نمی‌ماند. همین ترس دشمنی اساسی همین زوراوری و گرفتار شدگی شخصیت‌ها حساب می‌شود که خودشون در جامعه تنها یک و ناتوان حس می‌کنند. از طرف دیگر پسیخولوژی زوراوری بینید که من زور، من وای، از من وابسته، همین شخصیت نفری زوراور به تاثیر کرده ایستاده، خودشان گویا آسمانی هفتم به حس می‌کنند. باید من هستم و تو هستی، از من وابسته ای و همزمان با باشندگان دیگری عائله و تاثیر کرده می ایستند که
هیچ اینا بینید این چخل این وای شخصیتی همون نفره. қаҳрамони гузориши мо Фарангиз Маҳкамова низ аз ин ҳолат нигаронӣ дорад. ӯ муносибати ҳаррӯзаи баъзе инсонҳоро дар оила ва оиладорӣ ба майдони амалиёти ҳарбӣ ташбеҳ мекунад. мутаассифона ин гуна одамон чунин муносибатро дар оила ҳамчун меъёри муқаррарӣ қарор доданд. масъалаи хушунат дар оила фардӣ буда стереотипҳо ё худ қолабҳои шахшуда низ дар баъзе ҳолат аз пешгирӣ намудани ҳодисаҳои характери зӯроварӣ дошта монеагӣ мекунад. лекин новобаста аз ин Фарангиз ба мусолиҳа овардани муносибатро дар чунин оилаҳо барояш қарзу вазифаи ҷонӣ медонад. вазифае ки ман интихоб кардам, вазифае ки ба ман таъин гардидам ба ин вазифа ба ман албатта маъқул аст. ман намедонистам ки ин чӣ хел вазифа аст, масалан ман чӣ кор бояд кунам. ман омадам ҳаминҷо ба ман дасти кӯмак дароз кардан, масалан сардорони мо ба ман ёд додан чӣ тавр кор кардан дар кор. ба ман маъқул аст. албатта ман бисёртар бо занҳо яъне ҷабрдидагон корбарӣ менамоям. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов, махсус барои Набзи зиндагӣ. бинандаҳои арҷманд, ин барномаи иттилоотии таҳлилии Набзи зиндагӣ аст ва имрӯз мо мавзӯи роҳҳои пешгирӣ аз хушунати хонаводагиро баҳсу баррасӣ дорем. роҳҳои пешгирӣ зиёд аст, аммо он бояд таъсирбахш бошад ва оиларо аз пошхурӣ нигоҳ дорад. мақсад агар аз пешгирӣ ин ҷазо додан бошад, хелеҳо ҷазо мегиранд. мақсади асосӣ ин пешгирӣ ва риояи ҳуқуқи инсон мебошад. касе ҳақ надорад ки болои касе дасти зӯриро рост карда бошад. барои ин қонун аст ва мувофиқи қонун бояд ҷавоб гирад ва ҷавоб дода бошад. мо аз сокинону меҳмонони маркази маъмурии вилояти суғд шаҳри хуҷанд пурсон шудем ки барои пешгирӣ аз хушунат иҷрои кадом корро шарти муҳим медонад. инак пурсиши афкорро ҳамроҳ тамошо мекунем. якдигар фаҳмӣ бошад, якдигаро ки иззату эҳтиром кунад. нақш кор накор, мошин навод гуфтан накор, насх кудан накор, насх пуштан накор, тарбия навод накор. кардагӣ ҳастам як бор ду бор, яъне ки дигар такрор накардам. аз тарафи ӯ хатогӣ шудааст, дигар такрор накардааст, лекин ман дигар накардам ин корро. насиҳат кунан каломо бисёртар. насиҳат када тарафдорӣ накарда бисёр дар бораи пештара гуфта дода лайкна намештига хушбахтии зину шавҳар аввал аз якдигар фаҳмӣ вобаста аст. вақте ки зӯроварӣ карда мешавад, уже зиндагӣ карда намешавад. Чтобы в семье был мир, прежде всего нужно уважать родителей и уважать каждого члена семьи. Калоно вейши нигоҳ дорад декун. эътибор кард, баъд дара корроҳ нишон додан да кор. ҳоли ҳама бача ёша кор. ҳамин сардор нақшидаш дар кор декун. зан бояд шавҳарро гапша шунавад, шавҳар бояд хулосии тои зана шунавад. якдигар фаҳм мешавад, баъд оила хушбахтона зиндагӣ мекунад. шавҳарро занҳошонро ҳурмат кунанд, занҳо шавҳарашонро ҳурмат кунанд. бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи иттилоотии таҳлилии Набзи зиндагиро тамошо карда истодаед ва барномаро идома медиҳем. коршиноси дигари барномаи мо Муаззама Болтаева, ҳамоҳангсози ташкилоти ҷамъиятии маркази имконияти ҳуқуқии Сарчашма, роҳбари лоиҳаи ҷамъияти бехатар барои занон мебошад. маълума хуш омадед мегӯям. барои ман баҳои шумо бисёр муҳим аст ки имрӯз воситаи ахбори омма дар бораи хушунат, яъне пешгирии хушунат, пешгирии зӯровӣ бисёр мегӯянд ё кам? гуфтан ҷоиз аст ки имрӯз ҳама сола маъракаи алайҳи хушунат, 16 рӯзи алайҳи хушунат ки аз санаи 25 ноябр то 10 декабр ҳамин 16 рӯз давом медиҳад. чӣ хеле ки ман дар ҳамин мебинам аз телевизион, ҳамин сана 16 рӯз бисёртар маълумот дода мешавад. яъне ки дар бораи он корҳое ки шуда истодааст дар шаҳр, дар ноҳия, дар ҷумҳурӣ, дар ҳамин бисёртар дида мешавад. лекин дар давоми сол оиди маълумот кам, умуман кам, лекин дар баъзе ҳолатҳое ки вақте ки ба зӯроварӣ гирифтор мешавад, дар бораи он маълумот медиҳанд, ба якчанд қоидаҳо онҳо чӣ гӯем ҳамин қоидаҳо ва бо тартиб вай намекунанд, қоидаҳое риоя намекунанд.
یعنی که به واسطه درباره شخص معلومات میتین، درباره حالت‌هایی که شده مخفیتی او رو آشکار میکنن، پور آشکار کرده میشود که آینده برای اگر گوییم اگر این یعنی با یک چند نمودهای زوراوری وقتی که گرفتار میشود و شخص معلوم کرده یعنی که آشکار کرده میشود، آینده حیات این شخص چی میشود، چگونه و در جمعیت زندگی میکنه، یعنی که همین عاقبتی کار رو نمیبینن، یعنی که دوربینی نمیکنن. همین چیز دیده می شود. شاید دوربینی نکردن آنها یا مثلا همین مسئله واقعا مسئله حساس است. البته. چون که سخن درباره تقدیر انسان ها میگه. البته. و یک مقاله بسیار مشهور است که مثلا در بدبختی یک نفر خوشبختی خود را هرگز نساز. البته. گاه متاسفانه بین ما ژورنالیستان نفرانی هستند که مثلا پی جستجوی سیاست یا یگان خبری فوری گاه آن معیارها گوییم صرف نظر می شود. این چیزا ما هرگز انکار نمی کنیم و به فکر شما مثلا شاید گوییم کارشناس یا مثلا یک متخصص نیافتنشان به همین حالت گوییم سبب می شود که مثلا اگر مراجعت کنن، فرض کردیم به همین تشکیلات شما اگر مراجعت کنن شما همیشه آماده هستید که برای آنها پاسخ دهید؟ البته وقتی که هر یک چی گوییم معیار دارد، همین فعالیت ژورنالیستی، کاربری کردن با اهالی، یعنی که همین سمینار ترینینگ هایی که ما میگذاریم در محله ها، یعنی همه آن معیار و محدودیت خود را دارد که درباره چی، برای چی، عاقبتش چی می شود، هر یک قدمی گذاشته، یعنی که در کجایی که نباشیم، کدام فعالیتی که نباشد در جامعه، هر یکی ما فعالیت میبریم برای پیشروی جمعیت. یعنی مقصدی همین رو نیز آنها باید دانند که مقصد پیشبری بردن همین سوژه میکنند، یعنی که همین مقصد معرفتی حقوقی شهروندانه بلند بردارند، یعنی که فهمونند و البته همین معیار دانند، یعنی البته یاری میرسانیم این جهت به. تشکر. به اندیشه شما بغیر از بجز از واسطه اخبار عامه باز نقش کدام نهادها یا تشکیلات ها را شما در سمت مبارزه یا پیشگیری از خشونت یا زوراوری مهم میدانید؟ باز کدام تشکیلات ها گوییم در این سمت بیشتر کار کنند به اندیشه شما؟ البته گفتن ضرور است که امروز مقامات ها، یعنی که من از روی قانون درباره پیشگیری زوراوری ما میدانیم که انمی سوبیکتانی پیشگیری زوراوری هستند که آنها با یک جایگی باید همکاری نمایند. البته این مقامات شعبه کاربازان ها، تندرستی، وزارت کارهای داخله، در برابر آن رئیس شورای محله ها، در محله ها البته کاربری بردن، یعنی که در یک جایگی باید کاربری بریم. همین سوبیکتانی که در قانون نشان داده شده است آنها باید یک جایی همراه کاربری برند. برای آنکه تشکیلات های جمعیتی البته ما با دستگیری و همین با هماهنگسازی ریاستی کاربازان، یعنی با آنها همکاری زیج با وزارت کارهای داخله، یعنی که با منطقوی اینسپکتر، یعنی ناظر منطقوی همکاری زیج باید باشد که همین با معارف. خیلی که ما امروز میگوییم خشونت، این خودش خشونت کلمه یعنی که نه تنها با یک شخص اویندهش نه. وقتی که در اویل ما خشونت، یعنی که با خشونت گرفتار می شود در اویل زن، الکی محیط پسیخولوژی اویل ویران می شود. اوینده کودک در اینجا ما باید گفته گذاریم که زن، مرد، فرزندو، یعنی که تمام اعضای اویله و بابا بیبی، یعنی که تمام اعضای اویله و تاثیر خودش میرسونن. برای همین ما نباید که فقط زنها کدی کاربری کنیم. امروز ما به واسطه جوانان کدی کاربری کردن، ما دکار که آنها آینده جمعیت هستند. آنها باید اویله های سالم برپا کنند که همین تفکر، معنویات، معرفتشون بلند باشد که آنها توانند که همین اویله مستحکم کرده توانند، یعنی مسئولیت رو به دوش گیرن، نه تنها وظیفه داری کنن، یعنی وظیفه گذاری کنن، به واسطه مسئولیت رو نیز به دوش گیرن و همین معمایی که می شود همینه، یعنی که آنها روحی حلش کنن، یعنی که روحی گریز نه، معما برای وی حل کردن در کار معما وجود دارد. تمام اویله همونطور گریدگر همه انسان، یعنی که در اویله ما کمبودی داریم، یکون شخص کامل نیست، لیکن با وجود اون ما باید حرکت کنیم که همین معما حل کنیم، یعنی که چی گویم
дар оила беҷанҷол бедодгӯӣ яъне ки безӯроварӣ бехушунат ки дар оила вақте ки ҳамина мо паси сар мекунем кӯдакони мо ки дар оила мебинанд ки падару модар муаммои худро нишаста ҳамсӯҳбат карда муамморо ҳал карданд ва кӯдаки мо мебинад ки муаммои ҳал карда мумкин аст яъне ки роҳи гурез накарда шишта ва ҳал кардан дар кор кӯдак рафтори моро нусхабардорӣ мекунад. албатта ташаккур. ҳамин чор намуди зӯроварӣ ҷисмонӣ равонӣ шаҳвонӣ ва иқтисодӣ бештар имрӯз дар ҷомеаи мо кадомаш бештар гӯем зуҳур дорад? акун гуфтан дар кор аст ки ҳамин намудҳои зӯроварӣ вуҷуд дорад лекин дар бораи якеаш бисёртар мо сухан мекунем дар бораи якеаш камтар мумкин умуман фикр мекунанд ки умуман ихе зӯроварӣ нест хай ҳамин дар оила бояд ки ҳамин тавр бошад барои ҳамин ҳамин намудҳои зӯроварӣ вуҷуд дорад вақте ки зӯроварӣ ҷисмонӣ мешавад дар он ҷо аллакай нисбати шахс ки суханҳо гуфта мешавад зӯроварӣ равонӣ яъне психологӣ мешавад дар баробари он зан яъне ки ба ягон ҷо баромада наметавонад зӯроварӣ иқтисодӣ яъне бо маблағ ё хондан ё дар чӣ мегӯяд ба ягон ба хонаи модараш баромада имкониятҳои иқтисодии ӯро маҳдуд мекунад. албатта яъне ки ҳамаи намудҳои зӯроварӣ дида мешавад. як нуктаи дигарро ман аз шумо пурсидани ҳастам имрӯз як рақамро ман рости ва рақам ҳозир сахт хотирам нест аммо медонам ки ҳамин 11 моҳи соли равон дар шаҳри хуҷанд 31 ҳолати муроҷиати мардҳо бо хушунат ба қайд гирифта шудааст. нисбати ин масъала шумо чӣ назар доред? воқеан ин ҳолат ҷой дорад? ҷой дорад барои он ки дар бисёри ҳолатҳо занҳо боз инҷанда аз сабаби паст будани маърифату маънавиёт ҳуқуқи ман яъне ки ман ҳуқуқ дорам барои чӣ яъне ки ҳамин суханоказӣ дар оила нисбати шавҳар қадру қимати шавҳарро паст мекунанд яъне ки ба ҷои он ки дар оила онҳо бо ҳамдигар зан ёрдамчӣ ба шавҳар яъне ки онҳо бояд ҳамроҳ якҷоя бо сариштакори ҳамин оила пеш баранд лекин мутаассифона ҳаст ҳолатҳое ки занҳо ҳамин аз истифода мебаранд чӣ гӯем аз шароити иқтисодӣ ки ман имрӯз фаъолият карда истодам ман имрӯз маблағ гирифта оварда истодам яъне ки аз ҳамин ҷиҳат аз ҷиҳати зӯроварии равонӣ сухан кадӣ нисбати мард қадру қимати мардро паст мезананд албатта ин ҳолатҳо дида мешавад. ташаккур. бинандаҳои аз ман дар суҳбати имрӯзи мо ҳузур доштам муаллима муаззама болтаева намояндаи ташкилоти ҷамъиятии сарчашма ва ба суолҳои мо вобаста ба роҳҳои пешгирӣ аз хушунат посух гуфтанд. мо барномаро идома диҳем. гузориши навбатии мо аз ноҳияи восеи вилояти хатлон аст. ҳамкори мо хоҷа назриев аз телевизиони мавҷи озоди ноҳияи восе дар мисоли як оила мавзӯи хушунати хонаводагиро баҳсу баррасӣ кардааст. аз рӯи ин гузориш фаҳмида мумкин аст ки зӯроварӣ дар оила сину сол надорад ва касе онро пешгӯӣ карда наметавонад ки он кай рух медиҳад ва чӣ гуна ҳолат дорад. аслан мо одатан ҷанҷолҳои худро ба берун намебарорем то он вақте ки маҷбур нашавем. вақте ҷанҷол аз дари хона берун шуд аллакай ҳама медонанд ки он оила ҷанҷолӣ аст. барномаро ин гузориш идома медиҳад. лови амиров баъди фавти ҳамсар зани дигар гирифта дар синни пиронсолӣ мақсад дорад ки аз фарзандон ҷудо зиндагӣ кунад бо сабаби он ки боқимондаи ҳаёташро бо ҳамсари наваш осуда гузаронад хоҳиш дорад ки фарзандон аз ҳисоби манзили истиқоматӣ ҳиссаи ӯро ҷудо карда байнашонро бо девор маҳкам кунанд то ин ки фарзандон ба зиндагии онҳо дахолат накунанд. лови ба ҳамин мақсад ба ҳуқуқшинос муроҷиат намудааст. муносибат беҳад гандай ҳаст ки дигар ман сарм пир шидам сарм намевардорам ранги гулак мешай ансабад ҳамичио ақлат ҳама тарафа вардошт намекунӣ барои ҳамин мо вардошт намекунам дигар ҳамун вайрон кард айсара кард ман майли гуфтам розигӣ додамо фарзандай байна маҳкам кунанд байни ду хона дигар ҷои истиқоматшон ду хона алохона оғил поғил ҳамаро додамшон байна маҳкам кунам маро кордор нашавам ман дар ҳамин пирим тинҷу как зиндагиро пеш барам.
зеби пулодова келини ловӣ мебошад. Бо 6 нафар фарзанд мегӯяд ки розӣ аст ки хусур ва хуштоманашро ҳам нигоҳубӣ намояд, аммо онҳо ҳамдигарро намефаҳманд. ман муддати 20-23 сол мешавад ки дар ҳамин хона бо хусурам зиндагӣ мекунам. дар ҳамин мобайн хуштоманам вафот мекунад, хусурам ба мо созомадӣ намекунад. бар ҳамаи идора рафта шикоят муроҷиат мекунад. ба он кас хӯрок медиҳем, хӯроки моро намегирад, нон медиҳем, нони моро намегирад. мо нигоҳш мекунем, худаш қати мо гам намезанад, ҷангу ҷанҷол мекунад, гапҳои қабе мегӯяд. хай мо кӯшиш мекунем ки ҳам гуфтанда бо мо хаб кунем дар ин мобайн. хай худаш ҳамин кори мекунад ки дар ин мобайн як бор не як бор ҷангу ҷанҷол шавад дар ҳамун хона. аз муноқишаи ловӣ бо фарзандон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия кумитаи маҳалла хабар доранд. ловӣ мегӯяд ки муддати 6 соли ин муноқиша чандин маротибаҳо ба ин идораҳо муроҷиат кардааст. ҳозир ман муроҷиат кардам вакилда, ҷамоатда, ҳукуматда ана бо омам иҷа судам чикам ина иҷада чиён адвокатодам омадам ҳамин масъаларо чихел маслиҳат кардам. мушкилоти ловӣ ва фарзандон ба доираи зӯроварии оила маҳсуб ёфта, на танҳо дар ин оила, балки имрӯз ба яке аз мушкилотҳои ҷомеа табдил ёфтааст. дар ин самт барои пешгирии ин зуҳуроти номатлуб барномаи пешгирии зӯроварӣ қабул гардидааст. яке аз роҳҳои пешгирии зӯроварӣ имрӯз дар баргузор намудани семинарҳо оиди ин мавзӯъ мебошад. ин наворҳо аз рафти яке аз чунин семинарҳо дар ноҳияи восеъ мебошад ки бо дастгирии ташаббуси нури рӯшноӣ амалӣ карда шудааст. тибқи ин лоиҳа то соли 2030 ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтаронро аз байн мебарад. лоиҳаи мазкур дар ноҳияҳои вилояти суғд исфара бобоҷон ғафуров, вилояти хатлон ноҳияҳои восеъи ёвон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳисор ва рӯдакӣ, қисман дар шаҳри душанбе амалӣ гашта истодааст. зӯроварӣ нисбати ҳамин занҳои мо бисёр аст. аз тарафи шавҳарушон дар ҳамон худи федератсияи Россия бисёр аст. ана мун духтараке ки шаҳри куло будку дар ҳамон федератсияи Россия нисбати ҳамин ҳолат рух дод ки духтараки 5 соларо кушта намай кардан. баъд ин як ҳодисае буд ки хеле ифшо шуд. мумкини хеле ҳодисаҳо зиёд ё мо мисол аз рӯи барномаи пешгирии зӯроварӣ дар шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо дар ин самт фаъолият баранд ҳам бо вуҷуди ин дар ин самт мушкилотҳои ҳалталаб бисёр мебошанд. мутахассисон ба он назаранд ки танҳо баргузории семинарҳо басанда нестанд, тадбирҳои дигарро бояд истифода кард. бо бештар метонем тариқи сахнаҷаҳо бо ҷалб кардани волонтерон ё ин ки ҳамин саҳнаҷаҳоро тариқи телевизион, ахбори омма ё ки шабакаҳои иҷтимоӣ пешниҳод кардан бисёртар дар маҳалҳо метонем ба ҳамин роҳ ба шуури ҳамин аҳолӣ ҷой кунем. бораи фаҳмондагӣ бештар дар муассисаҳои таълимӣ бо падару модарон инам аллакай мо аз рӯи нақша рафта истодааст, яъне падару модарон муваззаф ҳастанд ки дар таълиму тарбияи фарзанд ҳама ҷониба диққати ҷиддӣ медиҳанд. ман кордоршон нестам, мара кордор нашавам. ман тинҷи как осудагӣ ҳамин зиндагима пеш барам дар пирӣ то мурдан ман ин ҳамиқа фикр дорам. дар самти мушкилоте ки ба сари оилаи амаки ловӣ ва фарзандонаш пайдо шуданд, агар кумитаи маҳалла ва ҳамсояҳо бетарафиро намегирифтанд, шояд ба ин дараҷа намерасиду ҳамон вақт ҳалли худро пайдо мекард. ина ман нози аз ҳисоби саломатим ба ҳамаи дард расидагӣ намедонам ки дигар чӣ кор кунам. дард ман лекин бо вуҷуди ин зеби келини амаки ловӣ мақсад доранд ки бо пайдо шудани имконият хоҳиши падарашонро иҷро менамоянд. бинандаҳои арҷманд, табиати инсонӣ чунин аст ки гоҳҳо хушунат ё худ зӯровариро нисбати ҳамдигар раво мебинад. махсусан занон ки ҷисми камқувватанд ва ҳолатҳои зӯроварӣ низ ба онҳо зиёд аст. роҳҳои пешгирӣ низ аз хушунат зиёд мебошад. аммо шарти аз ҳама муҳим ин риояи қонун аст. мо қонуни пешгирии зӯроварӣ дар оиларо ҳанӯз 8 сол пештар санаи 19 марти соли 2013 қабул карда будем. имрӯз марҳила ба марҳила онро дар амал татбиқ карда истодем. фақат як лаҳза андешидан лозим аст.
агар ҷаҳламон ояд ё зӯроварӣ карданӣ шавем, ҳатман фикр кунем ки он нафаре ки дучори зӯроварӣ мешавад низ мисли мо ҳуқуқ дорад, яъне мисли мо баробар ҳуқуқ аст. агар мо зӯроварӣ кардем, пас донем ки ҷиноят содир кардем. дар қонун омадааст ки зӯроварӣ ин ҷиноят аст. ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ буд. хайр, хонаободу сарбаланду комёб бошед ва зиндагиятон холӣ аз хушунат бошад. дар бораи ВИЧ-СПИД чӣ медонед? дар шароити пандемия мо набояд аз хавф ва пешгирии ВИЧ-СПИД фаромӯш кунем. маълумоти омор нисбати ин мавзӯъ ва сатҳи сироятёбӣ кадом рақамро нишон медиҳад? ин масъала мавзӯи навбатии набзи зиндагӣ аст. тамошо кунед.